Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Campinalwan, Mysterious Baby. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Bilibak mo't iti baro a presidente. Manun a presidente tinaglabas, ngam itan sa lang na ito. Kanya? Ni PBBM, iti may kado agundaway. Inted na ti sibubukala panagtalak na iti Vice Presidente na. Apay? Ti damo kat idinapan iti Indonesia kan Singapore. Ani Vice President Sara ti temporaryo a presidente. Ita? Adda na angay a General Assembly ti United Nations ijay New York. Kat? Ayay. Kas presidente ti Pilipinas, rambang na ti dumaray. Talaga napintas si teamwork da? Kunam Wen, ngam kang runaan ti talek. Sa magay matkit di. No sana kang pidot. Sana kastoy tinaramid ng iti presidente sakbay ka ni PBBM. Nangruna lang arudan ka ni ex-president Digong. Never, pinagtugaw na ni Leni Robredo kas presidente, no kas nga da trip na iti sabali a nasyon. Kasta ka day? Kastamat iti day di Pinoy. Pulos. Una niya. Isa sabali na ito yung administrasyon ita. Awan mabalin, no saan niya agtalag ti presidente? Ngamin, ado ti first time dito yung administrasyon. Anyamat da kita? Umuna, first time nga katandem tinangabak a presidente, malaksid idi ka ni Kore. Taarik na inagaw dala ang tituray, babanti people power. Kat dagiti si maruno a presidente? Ni Presidente Erap, saan namot akapartidwan ni Gloria? Unan niya? Idi nag-eleksyon, nangabak ni Gloria, saan namot nakatandem? Kasta ka day? Kasta ti amok. Ura de di Ramos. Sana mo running mate tinangabak ka vice presidente. Kas pag-amok Jakla mo no nagbildutak. Kasmat ken President Digong. Saan namot a running mate? Oy, isa first time da ito in memorial. Kaya't ko asawan, first time po utak. Saan ko nga amo no aday din. Anya pa iti first time? First time, majority votes ti botos anagunod ti presidente. Uwan. Nasurok akagudwa karag ti butante tinaala na abotos. Akasmat lang iti vice presidente. Uwan anya? First time napasamak dahita iti pakasaritaan ti presidential elections. Kasla history dahito yan napasamak. Talaga? Saan la dahita? Dapay. Anya pa dahita a first time?
First time at tinangabak a presidente kan vice-presidente ket anak tiyagpada nga ex-president. Wanan niya. So, history dahil tinapasamak nga eleksyon. Taagpada nga anak ti sigod na presidente dahil tinangabak. Kan agkapartido na pa. Wan nga raw. Awan siguro ti first time. Alda pa. Oh? Anya mananday ta? Agmay-may sa nisigod na First Lady Imelda Marcos. Adwa ti presidente na. Ha? Oh, saan ka day? Day ti FM, kan ti junior na. Unan niya. Si bibiyag pa lang ti sigod a First Lady Imelda. Presidente matan ti anak na. Kasano nga takapudno daytoy? Agpaiso nga tawin no maritis lang. Ay, awan lat di da may padpadamag. Awan pa'y umno na may padpadamag kita panawan. Awan pa'y makunamot na good news sa amabuhay at internet. No sana nakaskas daw, agkakadakas ti damag dito. Never kaskada anomalya ken korupsyon. Ay, anyat mapaspasama ken diti lubong aya. Agkakanat mo dagiti agkakadakas sa mapaspasama. Tay ko maungaw amin naman nagdakdakas dito rabaw ti daga. Ay, hehe. Anyakit ngatan ang nagragsak ti agbiag no kasta. Kagawad Domeng, di ka pumampanaw dito'y barangay hall. Tadabit papanan me ken ni sekretary. Ha? Papanan niyo? Ada na patag, papadan may. Sige. Awagan nak adagos no da pakasapulan nyo kanya. Taumayak. Asidag lang, ti papanan may. One chairman. Come on, secretary. Let's go. Come on. Papanan ka ta. Apa yang nagkuyog datatang kan ti sekretary. Sos. Ay, tila sumsumra kiti panunot ko. Pakawanan na ka po. Agbasbasol ti panunot ko. Nay kalakit dinaya sa faying. Tila pag imunam. Gaganga iti barangay chairman akas kanyak ah. Asit gan dagiti bumarangay no kasjay nga da parikot da. Wala ka di ka pag imunam. Ay, sana ka agim-imon. Pagan anok ti agimon-imon dita. Masurunak nga may na insulto akiti narami di kumarek. Malapas pasensya amon da. Tanay dumduma nga minti parikot na. Naidumduma. Apay anyat parikot na aya. Di anak na bigla nagsikog. Kitawang kanumot din ang kakaidaking kwa na. Anya, kasano day ta? Adamot kasta aya. Di nga ro anak ni Simang. Kat, adamot asaw ni Marlene nga anak na. Wen, ngab aday di abroad sanpay asimang sangpet. Agdwa tawin na ni Jay. Ne, ngagpay so aya. Ne, imposible na ba tiyan na ide? Ngid dwa tawin na yun. Nabayagay na nag-abroad. Italangag sikaw. Kat asinor nga iti ama dya sikog na. Iya ka mo Awan makamu. Ta ultimo ni Simang ngakin anak ket di na amo.
May salang ti makaamoy ti dayta. Diyay mismo ang masikaw ni Marlene. Dayta pa iti may sa aparikot. Ta ultimo di masikog, di na kanu ammo no asino ti amat ti sikog na. Na, Tawang kanumot ng sagsagid king Juana. Oh, anya nga ti makuna ita nga amana. Sigurado ka? 100% sure, Chairman Gusting. Agar-arem ngay, adda. Awan, Chairman. Apay ko mga agpaarem akot adda nga rod asawa kiji abroad. Agbimbinulan ka? Ni Chairman Gusting mat. Adda ayamat masikog nga agbinulan. Anyat amok ngay. Amangan mo't no sa nasikog day ta. Ha? Agkuti-kuti mo titichan ko, Chairman. Masikog ka nga ruda talaga. Agrubat ka. Takuyugan ka ama pa nagpakita iti doktor. Nalpasan, Chairman Gusting. Kat nako na ti doktor ko. Kasla abnormal ka no ti panagsikog ko. Anya? Tapay ka na. Saan ka no anormal tagkutkuti iti tiyan ko. Pati ti pulso na. Sa bali ka no, Chairman. Anya? Mabut-buti ng Chairman. Amang ano, anyamot day tuyan. Amukon. Herbularyo ti papanantaya. Nalpasan, Chairman. Nagpakita kami iti herbularyo. Kahit, anyat ko na ngay. Adda ka no mangrangrangas kanyak, Chairman Gusting. Nadamag mo, Dom? Ti may papan kada Margie kan puldo. Oo, nadamag ko. Nagtaray da. Naglembeng dahit na suro ka makalawas. Hindi kuwan, simangpat na matlaang. Kat ita, natulagan ti kasar na, tamasikugan ni Margie. Kat hindi kuwan. Saan aday ta, Dom? Ano nga ron? Ti may papaniti panagsikog ni Marlene, Dajay. Kasanumot dajay. Apay nagsikog. Kat awan mo't di asawa na dito Pilipinas. At da ija abroad. Ibagbagata mo nga da kano ng ranggaskin ni Marlene, Dom. At da kano ingkabil da iti unag ti tiyan na. Isu akas lamasikog. No kasta, saan kano amasikog ni Marlene? Kasta mo ti bagbagada, Dom. Ngam saan kano mat nga agbinbinulan. At da ayamot kasta. Kasla jackpot siya. Imposible da ita. Saan amasikog? Ngam saan mo't ngagbinbinulan? Ada ayamot kasta. Uy, tangiwat mo, Dom. Intun adda makangagkin ka. Ay, sorry. Kasla ngamin imposible da ita. Ngamin... Ala, aguli magkalatan. Narikat yak sasao. Tama nga no makaisawang ka iti pakabasbasulam, Dom. Chairman Gusteng! Chairman! Ay na! Chairman! Jay, anak ko! Naganakan, Chairman! Apay nga ron ngagsangit ka. Agragsak ka kiti ata addang apukong. Idinto tada kami katawan pa'y. Ay na! Chairman Gusting aya! Kasano ko magagragsakak? Kitsan mat ataw timpas ngay ti anak ka. Anya? Saan na tao? Anya nga ron? Kaldeng, Chairman Gusteng! Anya? Hindi make. Ay, nang, kasano dayta? Imposible mo daytan. Umay kayo at Chairman, tapno mamati kayo. Tapno mapnag kayo. Mapantayo ijabalay may, Chairman Gusteng! Ne, wen nga
Paisaw. Urbon ti Kaldeng. Kat nakaturog. Ngam, kasla manungal daw namutin na naipas ngay. Mysterious baby. Ay, sti Kaldeng. Rinanggasan dati anak ko, Chairman. Sino tinangranggaskan ko, ana? Chairman Gusting. Sumampit ti asawa intun maminsan abigat. Sana pa dyan Kaldeng, timpas ngay ko. Wan, Chairman Gusting. Tulungan na kami ko, Chairman. Sikat imangilawlawag dyan manugang ko na sumangpa, Chairman Gusting. Tanay. Kunana ba't na sinana to'y anak ko? Kunana di nan sangpatan, Chairman. Apay adi dapat yun ngay. At dalang arudan ti ebidensya. O day taman ni. Urbo na Kaldeng. Agdadata ti ebidensya. Di na pa'y dapat yun. Agpagpakaasi kami, Chairman. Tulungan na kami to amang hilawlawag iti manugang ko. Sige. Sana problema da ito. Agmarikmik ti anak mo, Marlene. Ay, mabisin siyan. Ay, pasuswam. Manjak. Nagdadakal tingipon na. Ang mga nupursingan na ti paggapuan ti gatas ko. Di kasanungan ito, tatang. Pabunyagan da ka rin di Kaldeng, anak ni Marlene. Yaka mo posible akas ta. Saan mo't atao da ijay, tapno pabunyagan dakit din. Mabalin ayamat ti kasta. Kasladyak pala mamati nga ginggay ta. Adayamot tao amang ipas nga iti Kaldeng. Ni nga ron, Marlene. Napan ka mo ti balay da itay, sanaya. Nakita mo. Di ka pala mamati mo. Sa bagay, adda pa'y naipabuya iti internet a babae ang naganak iti ulag kas kadadalag. Sanaya. Kasano nga napasamak ti kasjay. Alangan mo't Kaldeng ti amat ti anak ni Marlene. Ay, na. Di kay makawawat. Rinanggasan da nga road. Adda ka no agkursunada adi makitkita. Uso pa'y laday ta aya ita apanawan. Ay, urasyak. Kasla sa anak pala mamati iti dayta. Mysterious baby nga ron, no kasta. Ay. Makam mo kayo. Di kay lamaas yan ijay tao. Imbis atulungan nyo. Saan ta kaslaki din irurumin nyo may. Sige, rumarak mapailaan. Papanamon ngay Gusteng. Ay, ijay balay da si Mang. Sumangpot ti asawa ni Marlene manipod abroad. Siyak ti makisarita kinkwana. Tatulungak ida amang ilawlawag iti napasamak. Pudno ka, Marlene. Di na kalilawan. Ada lalakim. Awan lakay. Awan tinalaki. Patyan na kuma. Kas makita mat. Saan na tao timpas ngay ko. No tao kuma. Wan. Nakilalaki ak. Saan mat a tao? Kalding mat. Agpaiso ti bagbaga ti anak ko barok. Napudno ti anak ko ken ka. Di na maaramid ti pampabasol mo ken ko, anak. Day taman na tinagdakkel nga ebidensya. Tagmarmarikmik Kaldeng. Iso day tatibunga ti panangranggas da ken ni Marlene. Nadingitag. Sana ka mamati. Nadamag ko ti panagsikog mo. Nagatapak yun din. Adda lalaki. Umanawak na lang. Tagsinatan. Saan puldo? Di nakmanawan! Ipudnom langan. Dabarang mapakawan ka pa'y. Ibatan na. Di ka kalumbitin iti may isang imak, Marlene. Ang kalumbitin akmatan iti may isang imang baraw ka. Ay na, pangasim ka di. Di mo panawan ti anak ko, Buldaw.
Siyempre kaglatan, ta nakalukat matiri daw yaw. Ay na, Chairman Guseng, hagyaman nagtandakan. Si kaman ti mangilawlawag ka ni Puldo iti amin. Kaya't na napanawan to yung anak ko. Kasanulangan ni Marlene no panawan nan. Apay Puldo, anyat mapampanunod mo. Ay, ko Chairman. Di mo pat yun tinapasama kita asawam. O day taman ni ebidensya. Kas makita mo't kalding timpas ngay na. San nga rod, anak kilalaki no kasta. Nagawan kita panunot maun. No panawam ta nakapimpintas nga asawam. No mamatpati ka iti sao-sao ti tao no marites ako nada. Awan na. Madadael ti pamilyam no kasta. Siya ti makapanagnek. San anak kilalaki ni Marlene. Adalang san na makikita anang ranggas kenkwana. Ay, kaklatan. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Ay. Inyag ko to'y anak mo, Marlene. Akin anak iti data malada kakapsat. Ni Marlene, impaaywan na iti anak ko da ito'y nga obeng. Nay, awanan jay anak ko. Nag-flight itay laeng. Awan ti mga awer dito'y anak mo. Iso nga inyag ko Makita Marlene, ada anak mo. Anak mo na ito'y. Inalilaw na. Parang yu akalding timpas ngay mo kanada ng ranggaskin ka. Ay na, pag-asim. Di mo apaan ti anak ko, Puldo. Maasi ka. Akin buto titiray tangobing. Ay na. Makita. Gusto ti atap ko. Kampay idik. Kalding timpas ngay mo. Ang inlamang mugayam ti maladaga ngay pas ngay mo. Akin buto titiray. Uston, Puldo Baro. Amangan numalaw anam ni Marlene. Kan anak na. Ay, may sa kayo ba'y ala kay Bianaw? Siguro na kayo ti ama detang umingan niya. Anya. Ibagbagayo lang nga pinawawir ni Marlene iti anak niya. Ungam na kayo at talaga tagin putot. Anya. Saan ko nga mo ti sasawang Baro? Saan na po no dayta? Sikat na ama dayta nga ubing. Kita man o. Kita kaingingas mo. Pada kayo pa'y akalbo. Sikat ti lalaki ni Marlene lakay Bianaw. Anya. Wala. Umanawag ka tagsina kamay. Da kayong tiyayag kabalay. Na kami ang panawan, Puldo. Ay, Puldo. Awan makalapod ka na. Pumanawag. Pumanawag lang ay tama nga nung makapatayak pa'y. Nalpas ti puli. Mysterious baby at talaga. Tasan nga amaw no sinti amana. Ingat ta ama Bianaw ngagpaisaw. Iso nga ta... Anyamot tanda dya, tagainaw. Ditan papagayam tinaggibusan, ti sabali manen na parang, iti pan nakigasang-gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.